Derler taşladım. Davleniniz var öyle, 200'de çıkıp gidip. Davleniniz qanday olib qoldi lan? Davlina sapsın çok az. Yok hazır, he? Sakırını tekşersin, sapsın. 4 plus dedi, bar yeni derini içmeyin dedi, o şu önce içmedim. İçmediniz. Murda passayana sakar biliniz. Murun 12'ye 15'e çıkıp gittiler. Ya şunda davlenиядан qutulupsiz, sakardan qutulupsiz da. Tize oradan qutulupsiz, bronxitdan qutulupsiz. Bu qo'llaringiz tuzalib tur emen, mına moyko qolib tur, he? Uşuloko qattiqroq nima deyim deb qo'yim da. Qolgan polni tuzalib tur, he? Uşalayım kede, mayla qo'yam. Ana uşalap turgan, bunday uşalap qo'yib tursa apa bunday ma'qul. Uşalap qo'yib tursangiz yaxshi bo'lib ketadi. Jan kirgizish kerak buga chapa. Buga jan kirgizish kerak. Uqalasangiz yaxshi bo'lib ketadi apa. Mınadan ne mıntip özümce mıntip qayırıp. Az men sizga qancha uqalaydi da ko'rsatib qo'yim, ma'qulmi? Yaxshi anıtlarınız var mı apa mına? Apa, уже qishdan beri mashq otasizmi? Qishdan beri o'zida mashq o'sha nima bo'ldi. Jandalarga dilaytdim, sen o'limsan bo'ldi, jasjilan qo'y, ne olding degende, shunday bo'ldim. Men bir bala tapdim, shunday bo'ldim. O'sha qachiqandan beri biran gittim, jo'tolimda ketdim. Mana darda ichmay qoldim deb. Qo'y, sen rastaqin tavaresin deb ishonishdi. Giyiz qilib turtuq qilganimdan keyin ishonishdi. İşenişti? Sen alın quruyla jatchilan qo'y, nima deb otasың deb. Isheni endi nima deb qolishdi. Anan men Bishkekке bir nimaga nevrolog Antonovga kelib, iğne saydıradilimda 3 yıl bo'lib qoldi. Hech tiyinak chiqmadi. Jilish bo'ldi. Bir tuğanlarında kayıp. Ne? Tamirlarını teşvik koydum. Ayrıca şişik. Maldayla kolundan gelgen hareketin kıldı. Bazı adam bizdeyle bunda kolundan gelgen hareket kılıp oturası da. Nimetkenden kızlarım, apa şunday oldu, nimetim ki de bolbay koştu, bargızbay koştu. Geceki de geldim bile. Hadi olursa köl bağırıp gelin ben, o şey redditke kaçıp gelin desem. Kızım dele kol kiyip. Men barıp kalsam. Hiç nasıl boyutu apa? Hiç nasıl boyutu. Men daha Kuday nakkarım olur dep. Ulan men buna mo betinizde uje uşul kalıp tur eme? Muna muzday. Tünü jattan. Biroq jilish barбы murda qaraganda? Aytayın, jilish bolуп, жакшы милдет неметкенден кийин муздагандан кийин муздап калат. Аны апа, бул көп 20 жылдан ашык болду, канча болду? Эми 20 жылдан ашык нерсени акырындык менен жакшы болот апа, түшүнөсүзбү? Mo basуу техникасын сөз басыңыз, басууну. Бул басууда иш көп. Бирге келсең, жок, иттер бар экен, басалбай, коросун деле мынандай кылып басууну немени жасайт. Пышылдап жасасам, неберелерим таңыркап каратат. Басууну кылыңыз апа. Үйдөн 8 деле кылып бериңиз. Анан медитацияны сөпүстүрүп басыңыз, макулбу? Экөөнү жасаш керек. Мына апа кыйла оңолгон экенсиз апа. Эми бул бияңыз докторго да көрдүңүз, эми бияңыз көрдүм. Кече кыздар көрсөт, бар көзүмөн бери көрсөт. Жакшы болуп кетесиз апа, жакшы болуп кетесиз. Ичинде неме бар, мына операция кылыш керек деп атат. Эми главный эми яны өзүңүз билесиз го, өзүңүз билесиз. Бирок жылыш бар экенин да аяктап билесиз. Жылыш болот. Жылыш бар. Көңүл Сиздин мо көңүлүңүз ток болот. Нары жакта памяттен коюп берет сизди, түшүнүңүзбү? Главный мо память бар да. Адам памяти жанагы 70 килограмм арттан. Колдоруңуз не болду? Түзөлдү ошондо? Колдорум түзөлүп атат, мына эко калды. Мына эко. Ири. Мурда ири беле. Ирегенден да мынандай. Жакшы болду анан? Жакшы, Кудайга шүгүр. Ушунчалыгына шүгүрдүм. Жакшы. Арттадыңыз анан? Канча арттадыңыз? 11 кило арттадым да. 11 кило, э? Канча жасадыңыз медитация? Медитация канча жасадыңыз? Медитация бар жоғын эле жасап келетем. Алдын 7-шинчи. Кайсы айдан баштап машык келатасыз? Декабрдан бери. Şu dekabrdan başlap kolunuz ne oruç öyle? Kolum şu irey, mınандай bir nerse emetpey, kollarım mına kılat ele. Anam, oşudan beri, Kudayga şükür, 2-3 yerinde gitpeydi, onça keter de bilinmeydi otam. Kalganlar getiptir, he? Kalganlar ketti, şunday ketti. Mına barmaklarımda bir nerseni mına barmak çıkarmaydı, tartalbaydı. Karnap kaldınız, he? Karmap azır. Turduklar tegip, oşuntun neydi. Azamazsın, azamazsın. Dağın ne özgürlüğü oldu? Daha özgürlüğü şu içimdeki bırakın ketkenine Kudayga şükür dedim. Şunda kakırıklar kadim ki tomolak oldu şu at. Düştü, he? Şu gözüm görünce ne yerdi? Gözüm betim mınalar kalıydı. Onca bolboy жақсы olup kaldım degende dile kayrak esime keltirip atat da. Kaytarıp.
Бирок жак жылыш барбы? Жылыш болду, жакшымын десем деле эсиме келтирип анан дурдурга Жа ал памятте же. Сиз памятти жуй албай атасыз, түшүндүңүзбү? Мисалы мына буларыңыз колдоруңуз жакшы болду, дагы нелериңиз жакшы болду. Тизелерим жакшы болду. Тизелер да жакшы болду, Эки тырмагым, бутумдун эки тырмагым мындай болуп эле чиригендей болуп неметти. Кудайга шүгүр эми кичине мыяк жагым бармагымда калды. Мыяк жагым таксакайды. Таксакайды, тырмактар оңолду, Тырмак алыш мага өтө кыйын эле да. Батып калат эле нар жака. Кудайга шүгүр мен ушу. Эң калла шүгүр мен ушунчалык мына. Жакшы. Мына жооп берип коеюн. Жооп берип коесуң. Алло. Таптым кызым, таптым. Эмнеге онтет билбейм. Колдоруңуз не дейсиз? Кызарып, мыналар кызарып кетет эле. Баягы неме күйүп калгандай болуп кызарып. Анан Азыр отпой калды мына. антпей калды азыр, Азыр жакшына. Жакшы болсун апа. Иш кылсам эле колум болбой калат эле да. Анан эле баягы иш кыла албай эле жатып калат. Мына оосундарым менен кийин бул иш кыла албайт. Мындай деп эми өлүп талып жаңы талаш турдуктап туруп атасың деп кайра мага тийип атат. Кыларыңыз апа, кыбырайлы бериңиз. Тирүүчүлүктө кыбырагандан өткөн бакыт жок го. Ушу кылып нетип албасаң дагы кереги тийип калат экен жайлоого чыкканда.